Nā, kei te haere tonu ngā wānanga kōrero i te rānei whaimuri ho i te pūtea nui i rere i te ringa o te kāwanatanga ki te matatini i te tahua inanahi. Tata ki te iwarau ōrau te nui o te pikinga ake o te pūtea tautoko ki te matatini. Tērā pea, mā tēnei pūtea nei, ka taka iho ngā whakataetai kura tuarua, kura tuatahi hoki ki raro i te maru o te matatini. Anei rā a Ethan Oneroa. No te wāreti tonu o te kāhui Māori o Reipa. Can I first open by saying it wasn't the Maori Party who got Matatini. It was Willow Jean Prime. Reka ana te waha o te matatini ki taua kai. Ka tae no te kāwanatanga o tira o te aroa ka tahuri mai, ka aro mai, hea te hua, hea te nui o tēnei mea o te kapahaka. Ka re kore e tūmeke tonu ana ētahi. Ka uria, hui, ka titiro, ka uria. Heoi heita te matatini kua whakarite ake tia he mahere rautaki. Nā ko te nuinga o te pūtea ka tukuna ki ngā rohe i raro i te maru o te matatini. And we've drawn a line in the sand and we've said that we're putting at least 70% of this funding into our regions. Me te aha kua āmenehia tēnei whakatau. Nā tēnei aroha nui o te kāwanatanga kia te matatini, e tareke ai, e whakamāmā ai, te whakahaere i era kaupapa kai roto i o tātou rohe. Heoi mai era o ngā pūtea pena ka whāngai ki ngā rohe, ka whaihua pea ngā whakataetai kapahaka o ngā kura tuatahi, kura tuarua hoki. Waimari e mā te mena ka pēnā te whakapai a te matatini, kia whai wāhi tātai ki roto i te tahua pūtea kua riro i a rātou. Ake ne pēr ka taka mai e tahi huruhuru manu ki a mātou. We now have the opportunity for the rohe to say, okay, we've got this number of teams going through to Manakuratahi for our primary kids. We'll put some pūtea aside for our babies, put some through to Ngā Kapahaka Tuarua for that competition. Kia eke ai te kōrero. Tērā te tipu o te rākau. Ethan Oneroa, Te Karere.